Good morning mga utol. Yan, so third day na natin dito sa balay guys. Nakita niyo na ba yung aming room guys? Tingnan niyo na guys. Dito yung CR. Tatan. Yung bed may ano, muskitero. Rada badi. Labas na tayo guys, let's go. What's up mga Autolski? Yan, so kanina pa kami tapos kumain mga tol. Papunta kami sa aming ano, magpapamassage daw kami. Binukan kami ni Dan ng ano, appointment. Grabe ang init guys, parang Pilipinas lang. Diyan kami guys ay ubuds pa. Tapos na kami guys. Okay ba tol? Okay. Pinakipot ko. Yan, sa mga tol, pabalik na kami sa aming munting tahanan. So bantayan na natin si Ayla at si Arlo para makapagpamassage na din si ate at si Dan. Let's go. Let's go. Let's go. What's up mga utolets? Yan, so nandito na tayo sa ating munting tahanan. Yan, si Ayla guys naglalaro. Tapos meron tayong samyang. Ito yung nabili natin kahapon guys. Yan. Sobrang tagal ko na hindi nakakain ito guys. Baka di ko na kayang ubusin tong isa. Kasi noon, easy lang to. Ayan, tingnan natin kung kaya. Let's go. Yan guys. Meron tayong vitamin C. Go. First bite. Napipil ko na yung anghang guys. Gumising na si Arlo guys. Kinakuha na siya ni Torlons. Oh. Oh. Bye-bye. Si Ayla guys, pinapaliguan ni mama. Ayan. Tayo naman, nakarecover na tayo sa ating samyang. Diba? Medyo mapula-pula pa yung ating lips. Pero pwede na. Hello boy! Hello!
Mami. Happy baby. Ah. Oh no! What are you doing? Oh, kayo na. Happy baby. Hello. Oh no! Be! Oh no! Be! 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 Guys, nandito na si Lati, guys. Happy na ulit si Arlo boy. Hello boy. Hello boy. Hello boy. Hello. Hello madlang lo boy. Bye. What color is that? Nag-order pa mo balik bang tungkol? Green? What color is this? Green! Wow. Ikat to ano dari mo laway dong? Kalmar. Bye bye. Bye bye. Oh no. The next day. Arlo. Arlo. Ah, Tisoy. Well done. So guwapo. Oh, dito. Shoot dito, shoot. Loboy. Ah, mataga ka na. Napilo ang dugo. Yaman. Arlo. Shoot dito. Shoot dito. Ah. Wow. Gara. Arlo. Ah, Tisoy ka na. Ako sa ibutang. Makuha lang. Guys, nandito kami sa labas, guys. Kasi pag nakita niya si ate na malis, siya iiyak. Di ba, Loboy? Ba. Say go. Asa squirrel, Chay? It's a cat. Yeah, it's a cat. May nakita silang pusa. Yes. Baby. Hello, Ayla. Good morning. Say good morning. No. No? Why not? Are we friends? No. A cat. A cat.
Bum bum. Bum bum bum. Bum 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 bum. Guys, nandito kami sa ano guys, oh. Pititingit. Pititingit Beach. Ang daming kibot dito guys. Maputing kibot. Guys, nandito nga pala kami sa barbecuehan guys. Barbecuehanin ang kuni. Ay, puso. Barbecue. Tapos nag-order pa sila ng chicken. Yummy up here, rice. Hello? Lebih ah. Apa udah? Kuna ko sa kapuso? Eh? Ito. Busog na kayo. Pamatay rice. Nandito kami sa mga seashells. Mga seashells at mga marama. Mga marama tindero. Many hours later. Buddy. Hello. Hello. Buddy. Hello. Guys, mag-hold ako guys. Hulyo, guys. Nag-order si ate ng mga pasalubong guys. Matahari. Yan, mani guys. Mang malalaki ata eh. Pero maliit eh. Maliit ang peanuts. May maliit din guys. Nanyo din. Yeah, ang kulay yung ate. Kung may gusto rito guys, PM lang kayo guys. 150 lang isa guys. 150 ito maliit guys. Tapos ito 500. Ito lang naman guys, walang iba guys. Dalawang flavor lang guys. Boy. Hello. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Nandiyan to isa guys. Ayla the monkey. Are you a monkey, Ayla? Are you a monkey? Pretty Ayla. Pretty monkey. Yes, pretty Ayla. No. Ayla, the pretty monkey. No. Huh? Pretty Ayla. Princess Ayla. Pretty Ayla. Eating a banana. Ayla, are we friends? No. Guys, kilala niyo ba si Tommy Shelby guys? Tommy Shelby. You shy? Ah. Hello, madam people, mabuhay. Stop! Hello, madam people, mabuhay. I'm sorry.
madlang people mabuhay. Ayla. Ayla. Puwa na kay na. Boom. Guys, nandito kami sa bamboo, guys. Dito kami magdidina. Tol, share tayo mo, tol. Gini. Ikaw. Many hours later. Tip on. You don't like? Lola. Oh, fist bump, Mark. High five. High five. Fist bump. Lola, kiss? Kiss or high five? Kiss. Oh, kisses. Say good night. Good night, night. guys. Bye-bye. Oh, where's the ladies? Where's the ladies? What's that? Basta.